ආචාර්ය පොතකරණේ ප්‍රධාන ආරක්ෂක මිත්‍රන් ගමන් කරනවා. නඳුර අවදානවා පරවි නිවාසයේ බාලක ආචාර්ය පොතකරණ ආචාර්ය පොතකරණ ගමන් කරනවා. වෙලකට පරවි නිවාසයේ बालिका आचार्य पदकरण आचार्य प्रधान पीठिका कोकिल निवास आचार्य पदकरण प्रधान पीठिका गमन कर कोकिल निवास बालक आचार्य परिपालिका गमन करने बालक आचार्य फलपालिका हासन निवासी बालिका आचार्य फलपालिका भैर निवासी आचार्य फलपालिका गमनाचार्य प्रधान पीठिका गमन करना कार्य बालक खंडाम समगम आचार्य फलपाली बालिका खंडाम मायर निवासी में महती आचार्य पदकर्मी बेस्तानी प्रधान पीठिका इदिरिपिट तमंगे आचार्य फलपाली खंडायाम प्रधान पीठिका इदिरिपिट समाप्ति उल्लेल सदहा सूदानंदन महत में दे करुणाकर आचार्य फलपाली नरवीवट आसान्नेट किट लगावट देमापियान निवत्तन्न आचार्य फलपालिय ඔබ ඉන්න ස්ථානයේ සිට පෙරට එන බැවින් කරුණාකර දෙමාපියන් ඉවත්වන්න